TV. Selam dostlar, Tat Mustafa Çili kanalında təmli kreş tapşırıyorum. Demek bugün de biz oşarga pişirip, təmli söyleşip, aldığı minutlarımızı, saatlerimizni birgeleşip o'tkazarmiz. Endi studiyamızın qonağı, avtor, boshqaruvchi, jırchi, Tataristonning ot qozongan artisti Ilnaz Bax-Arshinskiy. Assalomu alaykum, Bulat. Va alaykum assalom Ilnaz. Ne hallaring bor? Assalomu alaykum. Va assalomu alaykum. Mana ne? Bik romantichni bu, bik romantichni. Rafael. Rahmat. Yo'q, mana ne? Bulat, sening bilan uchrashuvni ko'rdim-da, aytam, seni uyda ish qiz bor, 4 qiz bor, sen qanaqa ko'rib aytam, qizlar olib qaytasan. Eshitdingizmi? Qizlarga Eshitdingiz bo'ldi, bu meni uyga qaytarib turaman. Rahmat. Ishimiz Bulat. Rahmat. Kelding. Salom barcha tomoshabinlar. Biz topshiriqimizni boshlab jibiramiz. Qarab, bizning studiyamizni sen ko'rib turasың, birozgina kichraydi. Shular ishdaligida birozgina o'zgardi. Hozir bizning televizion tomoshachilarimiz retsept yo'llaydi. Sen shu retsept bo'yicha narsalar azarlarga tegishib bo'lishaqsan. Agarda sening retsepting naq shulay kelib chiqsa, ularga kelib fotoda. Mana topshiriqimizning sponsori Ko'kmara Metal zavodi. Bunday tova yo'q ekan. Mana bu tutqoqli kastrul seniki. Yo'q ekan. Bu kastrulni biz shu retseptni yo'llovchiga jiberamiz, uzatamiz. Anlaşıldımı? Yaxshi. İhtibar ekranlar kim ekan o senga qarshi bugun kurashuvchi? Mubarakshina Gulshat Ibrohim qizi Qozon shahrida yashay. Iri Ildar bilan bir o'g'il ham bir qiz o'stiradilar. Bugungi kunda Gulshat Babi yo'linda. Uyda gullar o'stirarga ham bolalar bilan turli kitoblar o'qirga yaratam deb siyladi tomoshachimiz. Shunday etib Ilnaz senga qarshi bugun Qozon qizi Gulshat kurasha. Dekret tomosha Gulshat hamma qarat tadam ana retsepti. Oho. Nişo. Buna qarasang yaxshiroq. Ilnaz narsa deb o'ylaysiz? Bu narsa bu? Narsa? Bunda ukrut da var, it da var, bunda pomidor da var, sir. Sir var ya. Ostunda narsani ekan. Yo'q, bu ne? Frikadelka malinki. Yo'q. Nasıl? Mening o'ylamamcha bu gumba. Gumba? Ey. Bütün gumbadan turmaganlar. Yo'q. Gumba yaşamam bu. Gumba yaşamam bu. Yarar, Ilnaz, it bo'lsin. Lekin sening burishing, meniki it bilan bo'lar. Sening burishing, sen arizang pishib chiqqach, u mana naq shunday bir rahat yashayman. Fotosi bo'yicha. Yaxshi. Odig'ini to'lali bo'lib, tamlida bir rahat yashayman. Oshirdiqda bo'lsin. Qarg'arati bo'ling. Yo'q, oshirg'ada kerak. Silashdikmi? Gulshat. Yo'q. Men senga o'ngishlar deb qo'yam. Hayda. O'ngishlar bilamaydi, men ayirlar dedi. Beramiz ayirlarini. Eng birinchi o'ngishlar. Rahmat. Ya Ilnaz, şunu ettirip, bütün sen sırahan evirlerde var. Biz biraz yerden ettiğin narsa şınıp da farş bulmadı o gümbeydi. Ne görüyorsun şu an böyle şampinyon gümbeleri de. Şuna birdik, birge bulduk. Ben de Ilnaz, ben qarab qanatıram. Tek tugel, ben gittim, ben biraz şitte. Ben mümkün biraz Britanya qo'shib jibergan menene. Ya duxovkada qabzab qo'ydim, shinki zapikanka. Birdan bir bizning soat shoqmaq bo'lmay, qurib shoqqa bo'lmay, to'g'ri shoq bo'lmay. Bular shoqma shunday tuvarak formadagi soat. Yaxshi. Qalaysan, men boshladim. Sen bilan sira boshlayın aka. Endi eng birinchi shu so'g'ondan boshlang. Aya bo'lay. So'g'onni ham gumbani qizdirib solamiz. Boshla so'g'onni. Bular kamera qo'yasham. Yema. Ya Ilnaz, ko'pdan kelganing yo'q kebek. Shu ko'pdan ko'rishgan yo'q endi bular. Icha yarti yil, bir yil o'zdimi endi hali? Bir yil o'zib ilgirdimi? Har sezonda bir taqir kelasing endi sen. Alloh aşkına. Ya, endi yangiliklar bu vaqtda Ilnaz Bax oilasida, turmushida, ijodida deb aytdik. Yangi ajrlar ijodda biz endi iktirgan yo'q o'zi, Alloh aşkına. Balki bir shunday yangi kliplar moshni birar temaga birar jar chiqqandir. Mana moshni temaga chiqdi, u tega ne yaratgan kishing bu degan mana shunday bir jir yozdim mana. Yaratgan kishi o'g'ishib turgan ish bitdi. Albatta. O'g'ishmaydi u. Siz o'zingizning oilangizdan chiqib aytasizdir bitmi? Конечно, конечно. O'zingizning oiladan qurib o'shasiz. Sizning oiladan da chiqib aytam, sizda o'g'ishmishingiz. Yo'q, albatta. Baya, kimga chida qurib o'shasiz yarar? Kimga o'y malay sanagan yo'qansan nima? Nodirsan aytganda ne? U bitta o'sib turmaysiz bitdi bari. O'g'ishib turmasam bitta mana bir turli bolalar to'y, mana qarab turamda, sening de ko'pdan to'y xatlarga olib bitdi. Ko'p bo'ladi sen. Zeynep mali? Bir. Zeynep mali? Tula. Zeynep? Bir tula Allah bersa ya. Oo, молодец. Kurshida Ilnaz Bax yashaydi, ana ish malay. Ish qiz kerak. Tak. Bekar bo'ldim shunda.
Ярай, yok анда ансы мөһим, анда күрмеші ол, Илназ. Шыма. Мен мойны берсең, мен мында Так. қыздыра башлар едім біздің тапшырыбыздың генерал спонсоры болған Кукмара металл соғытсы заводы Ашық акционерлік жемғиятынан әлеге тоба білен сенің дұрысырағы соғанларыны. Һәм инде ярар спонсор болып тұрында да айтып болдық. Кукмара сәуде маркасы достар, ол уақыт білән сыналған сауыт сабан Германия технологиясы бойынша өзімізде Рәсейде жетіштіріледі. Һәм оңайлық үшін әлеге заманша сауыт сабаны достар, сіз интернет кибет ашада алырға мүмкинсіз. Шулай бар үзләренең фирменный кибетләре Кукмарада. Күздән яшьләр чыга булат. Беләсезме нигә күз яшьләре чыга? Чөнки аның Кукмара табалары юк. Бар инде, аны хәтта күп түгел дип әйтәсем килә. Кибеттәге кебек. Синең Казан бармы? Кстати. Казан? Казан юк шул. Илназ син. Сезон җитәсем. Казан юк шул. Менә Кукмара Казан бүләк итмәс Мин сиңа әйтермен. Бер теге кодовый сүз. Тамыр Барып әйтерсең яме. Бар сатып алырсың шуны. Ян, достар, сатып алу дигәннәр Кукмарада фирменный кибетләре бар шулай Казанда 3 адресы буенча. Павлюхин урамы 114 адресы буенча урнашкан беренче кибетләре, аннан соң Рихард Зорга 11Б адресы буенча урнашкан Горький парк сәүдә үзәгенең беренче катында. Шулай ук Мушина 23Б адресы буенча 3нче кибетләрдә ачылды. Килегез. Үзегезгә табалар һәм Казаннар. Тура битердем. Әйдә, заны озатабыз. Юк, Затабыз кая. Затабыз. Затаб. Вокзаллар каршында. Yes, көрә 9 май. Табага затабыз. Затабыз имзаны. Анасы ашказанына. Так, ярар. Айстара фырсаттан файдаланып сыра гымбаларында турап берим. Әйдә булай эшлибез. Кадрда күп булсын өчен бер-икене булай гына ат. Инде вагыракларын кара да. Табин тукта син аркылатып булмыш. Булды. Калганнарны тура. Набылай гына, яме? Набылай гына. Булды. Инде. Азапланып тормас өчен. О, менә булай икән бит. Синнән дә була. Дигән җырлар дидең, яраткан кешең убу. Yok, булай җырлар шәрик инде. Мин яратам дигән яңа җырда чыкты менә. Аллаһ шөкер. Аннан соң бит менә бу TNT премиясендә катнашып әлеге шу җырлар инде. Шулай ук бүләккә ия булдык дияргә була. Кирәк, шуңа күрә рәхмәт. Әлеге шу җырны яратып кабул итеп алган тамашачыларга. Һәм инде шу матур премияны оештыруда зур өлешен керткән Барс Медиа компаниясына шулай бик зур рәхмәтне әйтәсем килә. Җылатса килә булат. Синең идея соғанда кем дурай? Мин турым, кел җылый турым. Қарале. Җиттеме? Бик концертлар менә җирис хәзер. Соңгы Менә күптән түгел шул Башкортстан якларында җырып кайттык, Аллаһ шөкер. Бик матур әйттереп. Тамашачы. Минем гомумән алганда мин Башкирия якларына чыгасым киләдер күптәннән. Әмма ләкин бер бараклы балалар туу сәбәпле шуннан соң анда бит чыгып китсәң, дөрестән дә бер генә көнгә түгел, беренче көнгә чыгып кирәк. Шуңа күрә минимум бер атна. Алдагы планнар ниләрне сразу алдан уйланып чыгарга кирәк булгач, элек чөтә ничектер менә килеп чыкмады минем. Һәм вакыт буенча да, шун буенча да менә бу ел инде ничек тә тәвәккәлләп барып кайттык. Аллаһка шөкер, Башкортстан тамашачысы шуның хәтле җылы кабул иттеләр. Имә әле якын тирәш авылларында җырып чыктык. Имә шуның хәтле матур булды, шуның хәтле рәхәт булды алар белән. Менә 5000 менә яра анда әллә ни теге кеше санын әйтмәсен дә булай, әллә ни күп түгел, әмма ләкин беренче апаргы өчен безнең өчен бик тә яхшы булды. Әмма алкышларына килгәндә 5000 зал утырамын малайма. Алкышлар, сызгырулар, ул күчтәнешләр, ул менә минем бер качан да күргән юк. Безнең якларда бит менә шуны әйтергә кирәк. Башкортстан якларында клубларга килеп керү белән ничектер инде бездәге шикелле без ияләнгән дип менә мин рәхмәт әйтәм килә безнең яктагы клуб мөдирләренә. Синдә минем белән килешеп Шәй куепмы? Шәй куеп, бәлешен пешереп, анды да булса ашарга төрле тәмле ризыклар алып килә. Башкортстан якларында ничәптер Алай түгел. Алай юк түгел, конечно. Сыйгырак аларда. Шуннан соң инде мин моны хәзер сәхнәдән торып басып, алар әйткән әйтәм, менә сез үзегезнең Башкортстан артистларын Татарстанга килгәч, кайткач сорагыз әле, мин әйтәм, аларны ашаталар микән, анда юк микән димә. Берстән дә бит менә Instagramнарны ачып карасаң, кая бәлеш пешергәннәр, кая тәмле. Бөтенсен дә шулай. Шуннан соң тегеләрнең теге яни миши ятларына киш килдеме шунда бер вакыт малай теге мин бу шушы бәлеш мәйтәм, бәлеш әзерләмәгәнсез, рәхмәт дип фәлән дип уйнап кына килеп әйткән идем. Бер заман алып керделәр, моның хәтле зур молоко, менә шушының хәтле бар ул молоко ни сауыты, кагаз сауыты. Әйме? Мин дә уйладым, әллә мәйтәм действительно авылдан шундый сөт алып килделәр микәнләр күчтәнчкә дигән. Оказывается, исемен оныттым инде арзының. Ачып җибәргән, иче тулы холодец. Күргән бармы шундый зур холодец үзебездә шаккаттык.
Менә алзы әйтә Илназны кашты бәлеш görмәдеңме? Безнең якларда да шулайрак инде ди. Гафу итегез. Мин дә үзебезнең авылдашларыбыз дисем менә үзебезнең якташларыбыз дисем менә сезгә ди менә күчтәнешкә холодис алып килдем диде. Димәк, менә шуның хәле холодисы тәмле булды. Рәхмәт. Әгәр дә безне караса, рәхмәт. Холодис абый, рәхмәт җана. Холодис абый, син молодец абый булгансың. Вот, Ярыл гастрольдә холодис булсара. Так, гүмбә бетте. Бетте булды, башкалары бар бит әле Илназ. Так, ит турыйбызмы ка? Белмим, нәрсәдә турырга кирәк. Так, моны сыртып алырга кирәктер яны. Шунда алып инде бергә барып шунда. Әлбәттә. Печән турап куйган. Юк, тукта, Илназ. Мин сразу Печән анда беләсеңме? Ул стенага насип белгән. Кимсен башырата кирәк түгел. Турапка куймакчы. Юк. Син аны турыйсың бар. Дип уйлыйм. Син ничек пешермәкче буласың сәйдә? Син бераз әйтме миңа. Менә кыздырдык кызың. Так. Хәзер менә кызыргач, наверное, аны кыздыргач битендә ул кызып биткәнче, наверное, ит кирәктер дип уйлыйм мин. Иң беренче вакытта ит салырга кирәк. Итне, наверное, инде Тамамысы бар бит әле. бәрәңгесен соңрак, аны башта итен салырга кирәк. Итен инде мин әллә ник зурап интеп тормам. Зур вакыт турамы? Вакыт турамын, то менә шулайрак. Ярый. Так. Бу бит әле теге апаңны кыда булырга шикелле әйтеш, бу купмара савытын мен алып китәргә тиешме икән. Гөлшатка бирәбез икән. Белмим. Тапшыру ахырында күрербез белербез. Амына кем нигә? Тырышасыңа. Кем тикшерәчәк? Кем тикшерә? Анда иң зур, иң ышанычлы, иң гадел тикшерүче ул мин. Так. Ну без синең белән инде Договоримся дисеңме? ничек тә бер общий нигә килербез? Консенсус хама. Уртак сүзгә. Андый сүзләр әйтә алмыйм мин. Нәрсә ничек дидең? Консенсус. Юк, син алай димәдең башта. Консенсус әллә. Консенсус дидем шунда. Шәһәр кертә син анда ничек? Юк, ишетелгән. Иштелгән. Ярар, Алашылда башкорт яклары да. Менә җырып кайттык, Аллаһка шөкер. Тагын менә киләсе елларда инде менә шу яңа сезон башлары белән тагын чыгып китәргә дип җыенып маташабыз, Алла берсә. Тагын шунда барабыз ди. Бәлкем шунда да барыбыз, башка авылларны, башка районнарында биләп кайтырга кирәк. Мин күргәнем син баянда уйнап җырлыйсың. Баянда уйнап җырлыйм мин хәзер яңа җыр. Мин гел уйнап җырлыйм аны. Хәзер генә түгел. Концертларында, әйме? Аерым бер номер буларак барамы? Аерым бер номер буларак үзем язган иҗат иткән җырны җырлыйм. Шулай итеп. Заманда шулай Фирзар абый чыгып шулай уйнап җырлыйдыр. Бик мощный була ди ул менә. Менә ул заманда кайда кирәк бит. Син дә. Тамам шырды-бырдыга гына сикереп кенә алмас. Аңа күрә инде бәдрәк гармон тавышын да ишетеп, яшьләр ничек кабул итә. Шундый гармон була торып, баяным була торып, шушы уйный белә торып, шуны нәрсәгә яшереп ятырга. Аллаһка шөкер. Яшьләр ничек кабул итә? Өлкәннәр ярый әйбәт кабул итә. Юк, яшьләрдә нормаль кабул итәр. Әле мин алай гына түгел, бу соңгы араларда хәзер бит минем улым алай шулай гармонда бик ныгытып уйнап, конкурсларда җиңүләр, беренче урыннар яулап. Ничә ел инде? Ничә ел җырлый түгел, әле менә шу беренче класска укырга керүен 7-8 ай эчендә бие 7-8 көй өйрәнеп, улы улың инде. Алласы камил. Инде концертта шулай ук минем белән чыгыш ясый, баянда үзенең белгән көйләрен, Каз канатын, Ай былбылым, аннан соң инде мәшһүр урынлы мактабыз Илһам абый Шакировның яратып җырлый торган һәм без яратып тыңлый торган җырларыбыз Ай әле без бик еракта дигән җырны рәхәтләнеп баянда уйный, мин хушланып җырлыйм. Баяндамы, гармондамы? Баянда уйный, баянда. Әле ягында тоташтырып, ягында тоташтырып, уйный рәхәтләндереп. Менә карарсыз. Инстаграм мәктәпкә йөрми. Йөри, музыкаль мәктәпкә йөри бит. Менә 7-8 ай йөри. Мен уйлыйм, син үзең өйрәтәсеңме бәлки? Юк, кайберләрне өйдә мин өйрәтәм инде, сүздә юк. Күбрәк инде дәресләрне. Әле. Аллаһка шөкер. Мәктәп Татарның киләчәге өметле икән. Образовательный уртак белем бирү мәктәбендә шулай менә шу музыка белемнәрен бирү мәктәбендә бер зданиедә дип әйтгәндә бер бинада урнашкач. Әле кайрак җиресе юк. Шуңа күрә анда монда чыгып җиресе вакыт әрәм итеп. Так, бу икенче әйтеп бетерим булыр. Аны хәтта күп тормасак та, шуны саңа тура бетер дә җитәрдер безгә. Гөлшат тура бетерәсеңме бөтенесендә, Гөлшат? Иштеме? Гөлшат. Гөлшат утыра, барып кына чыкмасаң хәзер Илназнан. Дип Бу ризыгы миңа гына килсен бу. Кәчтүр дип кара әле, син менә монда әйттем бит, сөт савыты дип эме? Сөт савыты. Бу Ашнатайса 2 килограммлы югары сортлы Государев амбар дигән он һәм бу оннан Казанская мельница оешмасы чыгара. Ничек алар турында сөйләп башладым, чөнки алар безнең чыгарылышыбызның спонсоры һәм Татарстанда 80% икмәк эшләнмәләре, анда сухари да керә, булочкасы да керә, бөтенесе дә керә инде алар. Бу Казанская мельница оешмасында җитештерелгән. Аннан әзерләнә икән. Майын яхшы җибәргәнсең ахыры. Юк, аның беләсеңме? Гөмбәнең дә суы чыга. Чыга торгандыр шул. Шулай. Майын да җиренә. Шулай. Май яратабыз. Шушы көннәрем. Айрым кыздырасыңмы син менә? Менә айрым кыздырга кирәк булыр, айрым бер таба бирсәң.
Ye. Деп sanırsın. Şunda oqsalabızmı? Bitim de. Yaxşı, ayda. Oydu. Tavuk indi o, hadi. Tavuk kanatı ver, kila yarıqlı. Ya İlnaz ya. Rahatlanıp oturup çıkar et tübüne. İtli bulsun. Bismillahirrahmanirrahim. Sağ ol barasın. Çöte ite ezirek bolgan, bunu Jelleme. savutqa. Bunu savutqa ezirek bolgan. Ya bar biteli ol tağın Ye, turuyor. itine turara gerek. Jal kuştali. Yok. Tura. Evet, turayım. Hadi dostlar bizning tavuk turaldı. Tavuk bu endi Rizatning zapikankaning negizi bo'lib tura. Mening o'ylamcha hozir gumbasini yasalarga kerak. Gümbesi pakaydı. Fundament istene. Haliga barangisin Hozir turib. to'kir ko'tariga kerak. Barangisin O barangisini yuqaroq turasam tezirek pişir. pishib chiqu ehtimoli Bu zo'rroq. chipsi yaxatli bo'ldi, chipsi. Ey, shuni kerak. Shulay. Ya. Ketdik olg'a tava. Mana shu shulay degani yeri meni gil isga tushira narsalar. Ey. Biz endi silashdik. Ijodingda, ala o'g'lingda, ikki o'g'ling tag'in kishilari, ularning shig'illari. Alar indi Sadik kaja dedi, mana kichkinasidan Sizlar. o'tlasa Sadik bo'la ye, mana Shu sayri boshladim endi. mana jiriga tura indi shu kunlarda. Shiratni shiganda, shirat. Shirat bo'yicha, Dimi? mana jita shirat bo'yicha indi durust. Men ish bola atisi bo'laroq, ish bola atisidan so'rayman hali. So'radi. Ilgotolar bormi unda? Allohga shukr, tramvayda boshqa joyimiz. Muzeyga boshqa boramiz. Shu Shundan, shu yer berdilarmi endi sen bitirdilar. jirin Shiratim qo'ydi hali, kelib jetdimi? mana ansa turunda ayta olmayman, Shirat chunki bekarroq deganlar edi. jir turunda pak ayta olmayman. Qo'yadir endi dokumentalniy, по-моему, ilishi bor. Qo'y tushdi ekan haliga Yo'q hali. haliga yo'q. Ertadan turib balkondan qaraysan, qo'yali meni yer. Fundamentni salg'achda bo'ladi, aytirman sen qo'y ekan. Bir tiradan olishsin hali. Ayda, Bir tiradan solarmiz. ayda shu ayting. Ayda. Solarmiz deb endi men yig'mashlar. Yo'q, turunda siz borasizlar. Yarar. Endi sening shirlarini boshqa artistlar da bek yaratib jirdilar. Bormi shunday bir shirat deganman. Yo'q. Mana Bulat, mening haliga 5 shigirim yota, hali ulgurmayim. Aysa qo'y bir kishilarga sho'ldirasizda. Yo'q, hali bir yarti yilsiz bo'lmay. Yo'q, bular durustini aytganda, tegi so'rovchilar Mening bor. o'zingizdan da ortmayman bu shirlar. So'rovchilar bor. Boshqa artistlar, yosh artistlar orasida da kim so'ray albatta men bir chiratga bostirib turaman endi. Ular birisini o'shagan jirlarni jiberaman, o'shagandan saylab olar. Endi Bulg'anlardan. bulg'anlar. Aslında bulg'anlar necha jirim bor men hozir vaqtda? Betik buni o'zining jirchisini kitib yotuvchi jirlarmi, yoki o'zining yozmishini vaqtini kitib. Umuman olganda bir mana 20-30 lab jir, azir jirlar bor. 20-30. Qo'yaman hadi kishi g'arib bitirasizmi boshqa barsida. Ular bitinsa diktafonda ayrim tegi papkalarga solingan, shu bitgan. Ona ko'ra ular paketda o'zining vaqtin, o'zining jirchisin. Ona göre bir jirlar var, minalarni o'zimda boshqara olmau sababli. Masalan, aytganda, ortiq kishanasi kelmay, narsa kerak. Ana uchun bor, masalan, naqli tavsiyalar bilan, rayas vasiflar, filuslar, aytgan boshqa qizlar yog'idan kelganda masalan, bunday birozgina aytganda iltir-piltirrak jirlar endi bor, shulay o'zlari ketishilar. Iltir jirlar. Barangi bir. Yara birar yosh artist. Tamam. Bulat. Biraz nasıl? Kerak desang, kerak. Yo'q, olay demeyim, yo'q. Kerak desang bular. Yozib beraman. Necha kunda yozib berasan sen? Mana sizlari ne qarab men kununda da vaqtini aytaman, necha bo'lar ekan. Kerak bo'lsa mana hozir yaxshi so'zlar. Necha inga? Hamiyasidan tura endi. Hamiyasini necha ingdira. Ne? Turlisi bo'ladi. Turli vaqtda turlicha bo'ladi. Shunga ko'ra bo'ladi. Mana agarda kerak deb aytasizki, masalan, nima? Men seni hozir yaxshi so'zlar bo'lsa, ma'noli so'zlar bo'lsa, действительно mana bu bizning turmushga qo'g'ilishli so'zlar bo'lsa, muhabbat tabiiy, bo'lmaydi. Turli yumorli so'zlar bo'lsa, yumorli bo'lsin, u mana bizning turmushga qo'g'ilishli yumorli muhabbat temasida bo'lsin, bizning turmushga qo'g'ilishli yumorli turmush turunda bo'lsin, masalan, problema yo'q. Yozib berasiz. Yozib bera kerak. Kerak. С удовольствием. Unda yaxshi. Gastroll beyasiga turmas. Yaxshi, Bulat, durustini aytganda mening barangining o'rni qolmading. Bo'ldi, yetar. Ortiq kerakmi? Baranga o'xshagan bor-da, ol. Baranglar mana ish. Gumbala kerak. Gumbala kaloriya deb. Qaysisini solasan? Kaloriya bo'lar anda sen deb ilhom abi Shakir aytmishi. Gumbala kaloriya bo'lsa, ana burlar oshar deb aytdi deb. Bor bitanda kaloriya. Oqsim ko'p. Burlar bilmaylar, oshib qaraganlari yo'q. Mana конечно bek ne bo'lgan bu Bulat? Barang gumbaz bo'lgan. Gumbasinde ozgina solgansiz mana
Артыгы нәрсә gelsin? Endi suğanım Güzel da, ettin biteligini. suğanım da. Jite bulganına şükür ettirge gerek. İsi var mı? Var. Temi kirgen mi? Samı gılavını teki Tege bir de tügerek gümbelerin başına Sürekli çağırıyor. karap durur tiyiş. İyi, atı Gülşat aytetan. Minik Ya bana bir iki var bitinde bir ikisi var. Çıkarıp koyar. Arasın sen kamında. Mana 3-4 gümbesi var. Ne aytırıp matırlap bana koyuq. Tek. Oldu. Bulat mıntın alıp tuttur bakalım. Mesela bulgatı jibereyim bana. Ne şu mene. Tek. Bulat. Oldu. Nersadır buldun? Sizler buldu mu? Eyle hazır pomidorun salık da indi biz bunu zatıp duhovkaga. Zatık. Tek alık. Bir kere kaç verdin sen? Yok çapar. Pomidorunu. Oo. Buday işimiz İlnaz. Pomidor. Sen hazır pomidorun. Sizin bakşan kalın. İyi. Pomidor. Bizim bahçede. Bismillahirrahmanirrahim. Agropark diye batalar. Bizim bahçede. Yarıyalar var hani. Eminim senin uz bahçanda var. Ben de sen. Bilem indi. Şöyle bettiler. Tek. Uz bahçasına yeri iken. Ye. Nesedir üstüre iken. Pomidor indi. Uzgan yıl bana pomidor tıkkan ya. Allah'a şükür. Şunu hal atan başka pomidorlar üstü. Pişenler. Bir şey. Pişen? Pişen de bindik. Okurup ne? Biz anladık. Bir daha pişen elle. Kazanda İlnaz bak pişen üstürüp yatamıyken mi? Anın bak şartında ne var? Basuğu. Basuğu var ya. Bulunu. Belki basavlar alıp jibersen, pensiyaga çıksa. Berenge oturtmadın mı? Yo, berenge. Berenge uzun etmişi. Kamaşınca haberenge. Berenge yaxşı bolsa buyur şar degen gibi. Yarar pomidor, qiyar. İyi üstüremiz Allah aşkına. Alarını kim güzel qarı köbürek sen. Güzel qarı, men suyunu sevem. O qarı men suyunu sevem. Bağlarını kulasına kırttın mı sen abi? Kularsına? O şu butav Yine tevzin jaylar. Kürek tutup. Hansı kanişa. Moy berenleri yakınlaşa bitdi. Bıyıl nime bulat nasıl etire gerek kürek degenden qor bik köp buldu bu. Qor bik köp buldu şonu hal işig aldığında gel qor kirerge to'g'ri keldi şona göre. Baya işig aldında. Ish baqşanın işig aldığında. Bak sen. Allah sırala bilmedim ya. İyi. Haşından bütün mahalleler de iş mahalle tege benim bilen indi baqşaga çerge atlıgıp kürek alıp qor kirerge götürürler bana. Indi qor bitti ha, hamma qor soruyorlar menden. Ben qor bitti deytmişse. Kurşulardan qarı. Kurslarning qorun Bitti bitinizde. Birisine qalmadı. bir narsa qolmadi. Bulat, pomidorga tuturdum men buni. Ko'pmi baranga, ko'pmi pomidor. Kremator bo'ldi bidi bu. To'g'ri bo'ldi, hamma narsa üstüne qolganda turarsan. Ne bu senin gümbelerin türlü jerdeydi. Tirlejida. Meniki bir jida bo'lsin, Dilshodniki shu tirli jida, meniki to'g'ri. Meniki bir jida bo'lsin. Buldu. Hazır. Ne aytib qo'yaver shunda. İlnaz buldu. Tek, to'xta, pishon so'zi bor. Sen sonra. Ha, pishon so'ngra. Sen yarın öte bir anlasın. İyi, yaxshi. Sırrını biraz sonra salabız yeme. Yaxshi, siyashdik. Hadi bismillah aytib. Alloh topshir. Uzatamiz mana duxovkaga. Dostlar, biz duxovkaga uzatgan arada siz barizda birgalashib tamli kurashda tamli reklama qarang. Tak Mustafa Çelik kanalında Temli Kıraş Tapşırığı devam ediyor. Hem de Gülşat resepti boyunca İlnaz Bah pişirirge motaşuşu deb etik men de bilmayman. Bakaga. Zapikanka duxovkada bizning pishda biz senga maxsus rubrika hazırlab qo'ydik. Sen deb ko'p bola deysi bo'laroq. Bolalar o'ynab bu men bolalarning o'zini tutishini bit yaxshi bilasan bit narsa alar o'xshayanda narsa kerak. Şöyle biz senga hazırladık bir neçe bolalar fotosun. Hem alar yanında bulgan bir narsani yashirib qo'ydik. Sizlarga qoplab. Bu ya. Senga ayttirga gina kerak. Narsalar mesela qo'llardan tutqanlar yesalardan qarayında ortunda boshqalar. Birer podkast var mı narsa? Yo, men sen bunda aytib qara. Narsa ikki malay. Malaydir deb o'ylayman buni. Bularni. Qizga shona. Balkim bir malay bir qiz. Voy, uzuncha bo'yicha qarasang, narsa bu mana. Razmer bo'yicha qarasang, men endi o'ylayman bu birer süt butulsa ekan. Bu zamana bolaları hazır. Bu zamana. Bu telefon значит. Молодец, men de şöyle deb o'ylayman. Tak. iPhone 10. To'xta, Xiyar shu. Pult bit bu. Pult. Pult. Yarar. Afam bilasan. Meniki de pult. Men pult qarşılan. Pult. Pult chapter qarab turardi. Tak. Ular pultlarni kim biriga yaratalar. Tak.
İdeki bütün Nasıl dürüst olmadı ne? Nasıl dürüst olmadı? Yarar! Bu balanın başında neresi eken? Tak, bançık bulanmaydı bunda. Yo, bu balanın başında nerse bulundu? Mesela oran ki tak. Hadi buraya beklet de. Tek. Bu balanın başında. Bu ayda bu bilesin bu kostyum bilen beyli bular mümkün. Ne uylap karasın. Bu bit. Nerse kostyumu bu? Sülgü bit bu. Yo, hasılgılarında türlüleri var. Nerse kostyumu bu? Sülgü kostyum. Sülgü kostyum. Bu urdak mı? Yeyse bundan qarab. Yeyse bunda bu urdak bu kişkine bu şibi ya urdak başı. bu ateş ne bundan nersesi de kikiri geyme yeyse bu kuyan Yok bilmiyorum. bunday sarı koyan bulmayın. Naverni sul действительно şebi bulatır adamın. Şibir. Şebi şıtır indi. Rahmat za podskazku. Nerse ekan? Kuyan. Sarı kuyan. Sarı kuyan. Bu bit Qitayda. Malay. Qitayda kuyanlar da sarı değil. Tak. Yarar. Normalni bit. Aybat yara. Молодцы. Bu birer воздушный. Bunu size havada bu bu. Men buni top deb o'ylayman o'zim. Toptar deb Top deb o'ylayman. Tak. Toptar deb o'ylaysan. Men o'ylayman degan ne tugilmikan deb. Aha. Sabun quvig'i. Sabun quvig'i. Oshib qaraymizmi? Hayda ashib qoling. Hayda. Toshna. Молодец. Вот. Mana bit. Вот. Tak. Bir tiris bal bar. Tak. Buning orqasida narsa bo'lirgan mumkin ekan. Buning orqasida narsa bo'lirgan mumkin ekan bu. Tak. Bu agarda Carlsonning moloyi bo'lsa, propeller bo'lar edi, lekin propeller qanchakdir Propellerga bek o'rnayapman. orqasına tege neyni qo'yganlar? Pultni. Pultni dersinmi? Aha. Cho'tta olay deb o'ylamayman men. Men buni o'ylayman birer jonivor yapmaymi ekan buning ortida. Ha. Birer mashi balasi tilashda shunday. Aytolmayman narsa ekan. Может balasi emas. Yaxshi qo'y. Balkim papugay. Может Birer bu chip nima shop. jonivor deb aytaman men. Nida bo'lsa jonivor. Aytam bit. Молодец. Молодец, qara mening boshqa borib yetmagan mashi. Mashi bo'lsin bu. Motsi bu mashi balasi. Mashi bolasi kerak. Tak. Voy, bunda ikki stilnashka. Silnashka tak. Tak, mening o'ylamimcha, agarda bularning shlemindan chiqib fikr yurtira kerak. Tak, sen Agarda bularning yo, bu tankistlarga to'g'ri, bu pilotlar, bular shturval qo'llarida mening o'ylamimcha. Shturval. Yo'qda. Shturval nechikdir bek yotmaymi? Shturval yotib ketmanda. Pilot bo'lgan ular tankistlar to'g'ri. Tankistlar bo'lsa qo'llarida nima bo'lar? Tank. Men bu yo'q, bu fotoni ko'rgan, men bularni farazlayman. Men o'zim ham ko'rsam, men bilan birinchi taqib ko'raman bu fotoni. Samolyot pilot bo'lgach qo'llarida birer o'yinchoqdir deb o'ylayman. Samolyotdir deb o'ylayman. Yeysa qog'ozdan yasalgan tegi bo'lay. Shiraton yeysa endi bir samolyot modeli. Точно. Молодец. Ko'rdingmi? Va. Temir logika. Og'ash samolyot. Og'ash samolyot yasaganlar ekan. Yaxshi. Bitta shuni bilan. Allohga shukr. Shuning bilan shol birgalashib turib men o'zimga da qiziq bo'ldi. Bir qiziq rubrika yasangiz bo'ladi. Senga da rahmat. Barisini bildik. Deyarlik. Shuning bilan rubrika shu. Bizning nishiganda zapikanka. Bizning zapikankaning ana Sirni to'g'ri yoshlarga kerakdir nima aytadi? sirni hozir to'g'ri sirni uvarga kerak, bilasizmi? Mana senga toqta. Shunda bu bir qiymatli toqta. Tak, mana senga o'g'ish, Jorka. mana senga sir. U rohatlanib bolalar temasida davom etamiz. G'odatda insonlar bilasizmi, birinchi bolaning uyda fotolari ko'proq bo'ladi, ikkinchi uchinchiga qaraganda. Yo'q, chunki birinchi bola ixtibor, birinchi bola anasan ketdi. Fotolar Allohga shukr bo'ladi. Bizni qadrdagi fotograflarga tansiq zamona tugul. Telefon bor, bitta narsa bor, shunga ko'ra mening deb o'ylayman. Bolalar o'zlarida bizning telefonlarni o'zlarini tushirib bering. Men yo'q, men halatiga borib yetmaganim, fikrni aytib bitirmaganim deganday. Birinchi bolani yurtasinidagi tugarakka, bu tugarakka musana, ikkinchilar Yo'q, jiri. Yana biz birinchini angladik. Bayan, garmon, ikkinchisi chiqishlar yasa, ikkinchisi shloyaqsalikdan chiqamiz-da bizning bilan ikkinchisi aytganda maktabga
Sadece saman jeli bezinde yemine. Anladın panda jeli panda diye atalanda anda alır mı şu türlü ibirlerden okur gayratu şu türlü ibirlerden türlü neler logika işte tarih harf tanır verir. Mektepke baramalıyım ikincisi de. Ansana pişkin yaşalı. Skoro balanın üsüşü için. Ay. Üsüşü için. Çünkü balalar bakşasında gana berip ilgiri almalar bitmesinde. Balalar bakşası bitinde o. Mektep yurtta tugul bitinde o. Onda balalar da kubit. Uku yurtta da. Bütün balalara anhali vnimaniyada berip turamazlar ihtibarda şuna göre indi. Atege Anesiga tortula ikincisi kubrak. İkincisinin Çok muzikalni bala mı? Jo, no ansı var, ansının biyuga ne var? Biyuçlarını qarap tura, mene şunun hali ihtibarlarını qarap tura, bütün virjiniyaların, bütün hareketlerini qarayma. Bulay indi, bulay ansı nerse beti kubrak bizden anın ne bilen sportka itaskile, çünkü yanda direktine boks sıma neyberler kubrak. Aha, no. Bir bırat yiyiş bitinde bir bırat, bütün bıratlarını yapmak tura. İkisinden tutup tura. Ulusunda mı? Ulusunda tutup tura. Malades. Şuay. Kichkinasine kelganda kichkinasi Alle aşağı kanı var mı iken? Stansiya aşağı kanı var mı iken? Vardır. Kichkinasine kelganda ansan şulay og'anda biz shu sadikka sha haddi bulgamda shu sadik niga jetar degan. To'lovli. Sadik deb aytib. Jamaat men şulay bala tuvan. Balalar bakşasına bergancha. Balalar bakşasına xatli nindir yurtqa yurtasanga bergan. Balalar bakşasında uylanib kelsin için. Balalar bakşasına yeri başlagach ol. Maktab kelzilene başlayıp balalar bakşasına chiquvga minatga chiqadi ekan. Allah aşkına. Bu basseynlarga jiribiz endi. Alары бар. Mana shunday neler çünkü tege o bitni kerak. Biz içinde, balalar içinde, organizm içinde şuna göre. Tek. Sırabik. Aha yok normal bo'lgan ekan. Men men hozir chiqaram da. Sirg'ina to'g'ri bilan meni. Qizim sizni qisqasi balalar tabig'iz. Balalar tabig'iz. Qizg'aramo. Конечно, Allah aşkına. Har bala o'z rizqi bilan sen ham Elnazbaqni aytgan siz bor. Bala o'sang deb rizq otib tursan deb osharga otib tursan. Osharga otib chegaram dersa, osharga otsang bala o'sang deb oldi. Alar ne alar itne qish balalar shekilli tege uyga qaytib kirsang, uni olib ketib turadi. Narsa olib qaytib. Barni olib qaytdim ekan deb qo'ygan deb bizga yogurt bar. Chikan esa so'ray, it so'raymi? It so'raylar, qo'rqinchisi it so'ray. Malaylar shulaydir endi. Siznikilar? Yo'q, qizlar yogurt tiranda shunday. Tag'in sirni to'rayman. Turaydi. Oila zo'r deydi. Oila zo'r deydi. Jivarig emas, olqishlar. O'shatib bitirasi bor degan. Berar, men endi. Aha, shuni zapikatsiya eta boshlagan. Ani chiqarib hozir sirni bunda turibizlar. Bulat, menda bir savol beraymi mumkin bo'lsa? Hayda. Sening necha keraksan? Qizlar bilan necha kerak? Qizlar necha? Qizlar necha? Aytaman men moylar tunda sizlar berdim. Qizlar necha keraksan? Qizlar. Iskitkesh. Shunday qarama. Kichkinasi bitmay qo'ldan chiqarasi keldi. Shundaymi? Bitmayman. Shunday tamlaydi mana. Shuvaydirim, avay. Yo'q, bilmaysan bet qizlar. Bilmay ko'ra so'rayman betingda. Yarar. Aniqlaring bo'lar Allah desa, qizlar. Kelinlar. Boshda kelinlar. Uni sразу aniqlarmi? Yarar. Ey Bulat. Ketdik. Qayerga boramiz? Reklama jamoat. Unutganmiz biz. Unutmaganmiz yo'q, biz ana ko'rdingmi? Ana. Saat suga dang xabar beradi tongdan. Endi Elnazbaqning ishlab chiqqandi zapikankani olamiz. Hozir endi bir necha minutdan degustatsiyasi biz siz bu vaqtda ta'mli kirishda ta'mli reklama qilamiz. Dostlar, bizning ta'mli kirishimizning final ilishida bizning ishimiz odatda degustatsiyasi biz boshda tekshiramiz. Pishdimi ekan hali Bulat? Pishdimi ekan, yo'qmi ekan deb. Hamma yig'olmay barangisi pishgan bo'lsa, Elnazbaq bo'lgan kerak bu. Aya, ishlari tam nechta? Qaya? Ko'rina. Ko'rinadi hozir. Ay. Qo'ydan alo. Ayda Bulat, nechadan endi? Malay. Bu shulpa bo'lgandimi? Qara, shulpasi ko'p chiqqan mana chetda. Bu ali Tak, Bulat. Fotosuratdagi tugul chunki madasimda ishtirik yetmaydi. Aya, shunga ko'ra joylab. Yo'q, qo'lim bilan mana birinchi yerga sevib qanashib. Bunda biroz orib ketgan kerak. Bunda oragan. Tak, ko'p kerak edi.
Gümbeler burunda jılıp turgan senen. Ие бір ұрында жиылып Sen тұрайын. ekkan farış. Ие. Оны қаран жіп бата. Tekşirip qarayız mı? Қаран жіп бата. Hadi tekşirip qarayız. Fotosu boyunca doğru keleme yok mu? Qara hele. Так. Toş bit indi. Тегенекі шақмаққына. Мәлі гүл шақнықы. Gümbeler türlü urunda indi. Гүмбәрлері түрлі ұрында, біздікі бір ұрында. Aha. Ну, tağın ukropnu biraz kızdırıp algan kebek. Belki bu başka türlü ukroptur. Yansı mühim tügül. Ukrop var. Бар. Пішен бар. İllaz boy qarab turuşqa. Сен шылай қарап қана. Дегустация. Yo'q. Qarab turuşqa diyor birishdan tushqa efati bo'yicha. Ayda, bismillah. Yangal to'g'ri kelgan. Jaynasida degustatsiya soqariq birgalashib, kaminda bilira kerak. Allah topşırdık. Bir talinka. Так. Talinka. Опа. Qaraydi shu pala bo'lgan bu. Да, yaxshi bit bu. Әлі мұның үстіне тағын неме? Tag'in. Салып пішірге болады, чүнки. Tag'in esa pishir. Haydi. Так, Tag'in esa solib pishirga bo'ladi. мұнда ма? Мұнда тағын бір Bilasan menim қаранчыға. itinde Оқ, мұны шупасыңына шерге де ейбеттер ол. itimde şigim yok. İti pişkendir деп ойлаймын. Menim şigim бар бәрәңгідегіне. Ғадетте бәрәңгі пішмеше қала. Білесің ба, мен мұны нешеге атарайым? Бұл запеканка на бульоне. Неме? Ие, аббаха. Қылшаттың ағыз. Запеканка на бульоне, потому что мен мұның бульонын неме? Кішкене сауытқа мәселен бульонын салып берсең, міне деген болашақ. Кәседе. Кәседе, ие. Считай, мен мұнысы как бы нерек? Деген. Талойсы маңырақ. Берелер бішіне. Була. Шупасы бетін еткен. Лайфхак. Что? Илназ бақта. Ие. Так, Алла тапшырды. Тызладың мұны. Тызларға арықтан. Yok, мен білесің ме? Мұнда сыр да өзінің тұзын берген болғай. Һәм мен гүмбә белән суғаны тұзлаған едім. Ансы мен қатар едім. Мына сен молодец. И дұрысын еткенде, қазір бетіне бітін кіші тегі пыпы. Тұз ярамай. Так что, бараңшы пішкен ма? Пішкен? Пішкен ме? Пішкен? Қарибіз. Қарибіз. Там бір ішмей жекмей. Бәрәңгіге бір. Әдем, қарам, мынаның дүмбәсі бар жа. Дүмбәсін шоқ қарадың ғой? Сән гүмбәләкті ме? Бар ма? Мен бәрәк гүмбәні ашап қарсын келе ме? Бұндан неше шығарған табыз бұғай? Ина, жеңдің бұғай енді сен бүгін? Estağfurullah, şu ayık mı? Çünkü temli de bulgan bir tane bu. Bir kızıklı. Uçaklı jingirmen diye bilemeyim kanşına. Bir de. Aa, mala. Ya onu sen eğer de alay değilsen biz bir şatka jiber alabız. Kastırını. No jinguşe sen. Rahmat Bulat. Rahmat. Çünkü mine qarab turış kadar şuluk. Gümbelerde hatta şulay. Biraz sana yardım ettin özüm bit. Sen bir kaya solidarность bulurga. Sen bit Bulat Gülşat'ın kanı aşağı varmadın. Ayy. Belki bana kıtamını tügüldür. Ne olay diye etmeyin. Şayartabız elbette. Tapşırımızın general sponsoru Kukmara Metal Salsa Bazavada. Aşağı atlayın aşamatından. Әлеге mini kastrol. Мен abi şey var. Ayet kasa siyumri məşul. Oo, mına iken. Peki bana duxovka atası oylama. Yaxşı. Bu Xo'jabeklarga yuvar için, saqlar için joy deyiladi. Qasır salınadi. Bunday yo'q Bu yani. ilk mina sizga butqa pishirgan, sizning oila ishli. Allah'a şükür. Mana da butqa pishirgan, o'zing iyrensang da butqa 2 minutkalar bar 20 minutga. Ma'az yarar. Yaxshi. Topshirib bitga ishlarimizni anglatırman. Pishirasan, oshirsan yesa qolsa pishirib beraylik. Qo'man olganda bu o'zi pishirib turadi birini. O'zi mana. Qurab qora solib kerak. Sepdan jibara kerak. Pishib chiqadi. Do'stlar, Kukmara Metal Savod zavodining bor endi resmiy akkauntlari Kukmara Posuda, Kukmara Official degan kibitlerini koyarım, zavodlarını koyarım, yazılırız. Orada türlü aksiyalar var, türlü taşlamalar var. Barasız kibitke şalt taşlama boyunca alasız gastroller, tabalar, qazanlar, janağızın telefon alasız. May bayramlar yakınlaşa Ilnaz Baq endi vaqtda berdi. Men boram, әлеге kibitten qazan satıb alacaqmın deydi. Allah tilese yer, özellikle kileşelim. Sizde ne geldiğin bakşağa. Ay bakşağa. İyi. Обязательно. Шын көңілден бек зор рахмет. Булат, ушундай матур тапшырууга чакырганыңыз үчүн барча тамашачыларга биздин карап убакыттарын жәллемеше биздин карап отургандар үчүн шулай бек зор рахмет айтабыз келе. Тагы да күрүшүлөр, тагы да учурашуулар насип болсун. Әле айтерен кам. Мен инде токпайын да айтып битирейин Булат. Якынлашып келиши матур bayramlar bilen sizne ihlastan кутлуйсак келе. Май bayramlar bilen барыңызга да саулык, саламаттык, узун гөмүрлөр.
Һәм Алла теләсә, Ходай кушса, шушы концерт сезоннарында ачып җибәргәч, тагы да сезнең белән күрешүләр көтеп калабыз. Амин. Пока-пока. Гөлшатка кештиреләкмәде, ләкин менә иш Гөлшат. Государев амбар Уны яхшы моның Гөлшат. Уны яхшы. сезгә булачак. Гөлшат, бу сезгә. Гөлшат, монсы Булаттан. Монсы миннән. Мин әллә тагын. Монсы миннән дип тире. Апкашым булса да җибәрәм мин сезгә. Әйтәсен дип торам. 2 пачка он Гөлшатка. Гөлшатны котлыйбыз. Әйнде дуслар, сез үзегезнең кызыклы, шәп, оригинал рецептларыгызны яисә TMTV онлайн Instagramда директка языгыз. Яисә хәзер вакытта экранда күрсәтелгән номерга язып җибәрә аласыз. Һәм сезнең дә менә шундый Хатын, көтеп тор мине. Гүзәл итисә, көтеп тор мине. Кайтам скоро. Тава миннән, пешерү синнән ди. Так. Все, булды. Так, булды. Шуны менә соглашабыз. Сиңа рәхмәт килгән өчен, иҗади уңышлар сиңа. Гаилә бәхете әлбәттә аңлашыла барлык изге теләкләр, әле тагын очрашырга язсын. Тәмле яшик, тәмле ашык, һәм тәмле көрәшне һәр атна саен Татмус ТВ телеканалында күзәтеп барыйк. Сау булыгыз. Пока-пока.